Pozdrav ljudi, dobrodošli u Hrvatski Trapcast 2. Evo, nakon dugo vremena ponovno snimamo sljedeći. S nama su tu tri jedna predivna gospodina, Metro, imamo prvog gospodina Petar, Eugen i Langi. Nedavno ste izbacili tape, to bi ljudi koji gledaju trebali znat. Nadam se da znaju, da su poslušali. I dobro, evo, hvala kad ste došli. uvijek. Uvijek. I evo, odmah da počnemo sa jednim zanimljivim pitanjem. Ja ne znam odgovor na ovo pitanje, sad me zanima šta ćete reći. Sad me strah. Ovako, što je ili tko su Metro, kako bi se nazvali, gdje bi se svrstali? Pa ko će od nas troje? ono ko neki DJ kolektiv doslovno koji, radi evente. To jest, To. pa no, A sve to Svako ima kao- svoju neku ulogu. da, Naprimjer, ono, niš. ja sad DJam za Jem malo više. Eugen radi bitove, producira, Pero radi dizajn za Ja sam na ulice. vizualima općenito, znači raspodijeljeni smo na dijelovima, tako da činimo Svako jednu cijelinu tog svega. Da. Svako ima neki svoj dio. Pa da, više manje. Pa da. Kako ste došli u Metro? Je on samo onak bez Pa veze on- palo ili? Pa mislim, družili smo se općenito Družili prošle se, godine. ali prije nekih, šta, Prošle ajmo reći godinu neš sitno, dođe meni kao zvone, kao, tu si u dritu cijelo vrijeme, kao, znaš ljude, kao, hoćeš biti DJ, kao, hoćeš raditi evente nekakve. Ja rekao, može sam kao, ne znam ko, ne znam šta, Sa Langijem sam se u tom trenu jako puno družio i sve, baš smo svaki dan hangali i tak. Tako da rekao sam, ajde, sa mnom odi kao, a evo ga na čovjeka znam, bog te od kada. Pa ima Ja sam 3 spao godine. na je. Ja sam se spao full random. Morao sam i njega povesti, tako da je, kujiš. Pa šta je ono? Čekaj, znači znaš njega najduže, kad si se s njim, jesi se divio? Ja i Eugen smo se onako, znači ja i Pero se znamo od ovog našeg frenda, bio je slavio rođendan i Pero došao na random tamo, bio je na klincu, ja mislim. Da, nepozvano dođem i tam se skombali, ko da se znao, ne znam, 10 godina, ali prvi put se vidjeli tam, da. Da, i tad je više manje sve krenulo, počeli smo se družiti i onda sam Eugena upoznao prek Pere. Da. I... Da, full random isto, onak. Frajeri su me u 2 ujutro zvali, ja sam bio bolestan, bio bit, ako se ne varam. Da, prošle godine. I kao, ja zovem Langija na Instagram i kao, kako me na bitu, on meni kaže jebena, kao aj dođi. Ja rekao kao ne me provocira, fakat ću doći. Ja onako 2 ujutro bolestan, mrtav bolestan. Mama, ja idem na bit, kao idem se družiti s dečkima. Otišao sam taj dan sam na bus, na bit, sve sam ih zarazio, ali bilo je jebeno. Da, onako bili smo dobrih 3-4 mjeseca svi skupa bolesni. Preloše. Ali se isplatilo od toga je dobra priča nastala. Da, i tad smo ja i Eugen najviše samo počeli družiti. Tad smo baš Zvuči zanimljivo, odmah ste se lijepo razboli i onda... Da. Pa da, to je neki curse naš, Pa šta dobro, ja pa znam. niste, staje sad 1.5 godina, jel? Ili? O tako nešto. Tak nešto, Pa godina, da, sam dve. malo više od godinu. Da. Godinu i 3-4 mjeseca. A kad bi onda rekli da ste, to se znate tad, a kad ste onda osnovali kao Metro? Znači doslovno... Kraj ljeta, nakon bita 9. negdje, mjesec, da. 9. mjesec je bio negdje ona sredina 9. mjeseca i to nam je Zvone posudio svoj kontroler koji on puštao onako, koji je puštao high five dok je još DJ-o, i bili smo kod Hrkija i tamo smo imali taj prvi session, to je žali Bože, Shit što je to show. ličilo. Jedno skinuli pjesme, 50 pjesama nije nam radilo onak. Da, jedna stvar ustekali, koja se počeli nije rokat. trebala sjebao se kabel koji je, od Behringera. Dakle, full sjeban za nabaviti i od tada je krenuo Nema ga Metro nigdje, skup je i kaos, ali baš se to moralo strgati. A uvijek, Ma da, i od uvijek tada se je pojavi počeo neki taj problem, curse koji je Da, poznat da, po nama. da, Uvijek je da. nešto najlošijeg nam se mora desiti kad imamo event ili nešto. Na prvom Metro su nam se 2 puta zvučnice ugasili, znači nije zvuk radio, onda je Bugs, shout Bugs, a kapelu roko na, ne znam, na Lim bio, da. To je bilo u klubu, jel? Da, U klubu, da. Dobro, to ćemo još spomenuti. Uspio se snaći čovjek. Da, pa super onak, tako je, treba se snaći onak. Pa, Je, pa da. Treba se smo praviti. poznati. Tradicija je da se neš sjebe, onak. Ne bi to bio Metro, ono. Je. Pa evo, to nisam znao, fun fact. Da. Fun fact. Sad je nekih, sad će tjedan dana ili malo manje. 17.12. kad se Koji je danas izbacio. datum? Prije 4-5 dana. Tako 21. to je šta? Kad je izašao? Dobro, 17. njega smo bar ispamali, bar svi znaju 17. i 12. Ja sam da, jedan, da, dva, Da. Znači Metro Mixtape izašao je na svim streaming platformama? Ja mislim da je, samo još nije došao na Instagram Music. Bilo je nekih problema kad smo... To sam pokušao staviti više puta, ali sam se Je, da. razočarao. Da.
Dobro, Dio koji se treba malo To će zanemariti, ali ono doći sad kao kroz par dana. Kroz par dana bi trebalo to da još riješimo. I YouTube, jel? I YouTube, U YouTube uskoro. to ćemo isto riješiti. Imali smo nekih sranja, zato smo... YouTube uskoro. Da, imali smo sranja, zato smo napravili novi kanal i onda kad napraviš novi kanal, ono, možeš najviše 7 pjesama ili 7 mi imamo videa 9. izbacit. I onda to smo stavili unlisted sve, pa su ljudi sam gledali preko linka, ono što sam stavio na link 3. I onda smo tu dali neke sitne viewove, ali to ćemo ispočetka sve sad kroz par dana riješiti. Ali dobro ide tep, onak, mislim da je danas je 3. dan. Jeli, ne, Na treći Spotify dan. jesu 30k smo, ja mislim, nabrali, znači svaki dan ide po 10k streamova. Hvala svim dečkima koji su sudjelovali, koji su potrudili. Koja je sad, nisam gledao, koja je sad najbolje prošla? Chaneli, Sjena i Chanel je Bugs. na skoro 5 soma. Da. Da, i šta onda? Onda ide- Nema što. Ne. Štrumfeta je Čak štrumfeta. Da. Čak štrumfeta, da. Nisam sad Banger. gledao, znam da je Chanel imao dosta, ali sad ne znam koja je prva. Kak ste birali kog ćete staviti na tape? Jer sad ima... Mene, kad sam vidio track listu, bilo mi najčudnije kao Onak. Peki i Kamel. To mi To je baš full jako komplicirano Znači, zapravo. prva ideja cijelog tejpa ti je bila da napravimo tape koji ti je ono koji su feature skroz krosani, koji nemaju veze s vezom. Da artisti budu na trakama, ali koji artisti ne- koji nikad su ne bi očekivao. kao inkompatibilni sa Da. jedni sa drugima, na primjer ono. E pa to tak mi se čini. Artist za koji nikad ne Peki bi traku sa tim artistom napravio, Da. kužiš. Da. I od te cijele ideje je doživjela samo evo ga, Peki i Kamel. Da. Pa da, mislim, meni čak i ne, ja mislim da su Peki Kamel onako dobar kombar, ima onak taj Da, moćan nisam glas, gledao, tako da to nisam mi znao dobro šta je zvuči. očekivao. Ali mislim poanta je bila da imamo male artiste, da poguramo jer kao Metro je underground i fora da guramo onak underground muziku, to puštamo kad imamo setove onak zdarije puštamo, koji niko ne zna i onda im bude cool, nadam se. I onda je to trebao biti bit, ali nismo uspjeli stići sve napraviti kako je trebalo biti, pa smo uspjeli nekako u pola komponirati to. Imamo Zadnji čas. velike artiste i male artiste. Mislim, One je okej, ono imate, da. svi imamo Okej, podijeljeno. balans, Raspored. kao. Mislim ok, onak 70-30 bi ja rekao, ali za idući put tak će biti, ako Bog da, će biti Metro 50-50. Metro Vol 2. Jeste vi spajali artiste ili su se oni kao... Pa neke smo mi spojili, Pa a kasnije neke... su se prirodno onak neki pridružili kak bi htjeli, ali kao ono. Da, mislim. I prirodno i nekak ono, ej, ti budi tu, ti budi tamo. Da. tako ono. Dosta mi iznenadio, znači bili su, ja sam da onda prije kažem Johnovi, to je bilo na Lil Dritu. Da. Je. To je bio Moš, znam da sam bio u tome i nisam uopće čuo pjesmu jer sam letio na sve strane. Ne, bilo je tvrdo. Ali znam da je bilo drugčije zvučalo i sad, evo sad drugčija verzija Da, i sad je objavio neki... Je ima sve je- ona OG verzija, ta verzija je fakat trebala biti šta, Ali je to nešto sa video, to je bit bitom. sa YouTube-a. Da, ono bez kužiš, veze da. skinuti. To su na random išli raditi, ja mislim da to nije trebalo ni na Da, tepu to biti. su onako frajeri bili radili u onako u 3-4 Kao ono to idemo su- se derat u Michael kao da zvuči dobro. Da. ono. i fakat zvuči dobro. Ne, Mislim, meni meni je osobno je super bolja ova nova. Mislim, kao više mi je cool. Da, ali kao nas, toliko Ima smo se više, naslušali ima- te OG verzije da nam je toliko Da. sjela već. Tako da. Ima više nekako smisla za razliku ove prve, ova prva je samo ono deračina, više maj baš je ono... Da, mislim kao X brija. Kao, tvrdo. Lupanje. To je Trki napravio, jel? Je, Trke da. većinu toga, Shout out to Treposlavija, dečki Benja i mislim još jedan njegov kompić, ne znam ime, koji su radili Bu i Grob, su producirali Oni su sve. radili cijeli album. Da, cijeli da. album. Kifren, jel Kifren? Da, Je, Frankie, je. Je. Oni su jednu traku sa Zoom riješili i većinom je Trki, da, tako da svaka čast svim Trki je producerima, u onak zadnje vrijeme. svjetski zvuči, bar Ne, meni. pa super zvuči. Da, Trki ga je baš ono, bio ko naš roba, ali... Lil Zoom je iznenadio na Mila Kekin. Da. Taman je izbacio ovaj EP prije. Čak i za njega sad, ne vezano za Metro, kao dosta je po meni upgrade sa onog prošlog albuma. Da. Na EP i onda mi još bolje zvuči na Metro. Je, Da, to je to. definitivno, da. Da. I to me iznenadilo, nisam znao još šta očekivati. Jer većina tih kad je underground, Ne znaš. nema toliko pjesama i svako ima neku svoju razinu producanja, neko zvuči bolje, neko Pa ovo. da. I onda kad su svi na istoj, ono kad se sve porano ko će kako zvuči, to mi je bilo interesantno. Je, a Zu je sad ovaj njegov projekt što je izbacio, mislim, ovaj prvi projekt što je izbacio, meni se iskreno baš nije svidio, ali onda smo mu malo Eugen i ja govorili kao da treba nešto tvrđe, ali on je, Album. fun fact, na traci sa palcem i lukom, čekam ček, i ono, to sam ja bio saznao, pa ono kad sam ga upoznao negdje, da nisam znao da je to on uopće na traci, i onda smo mu cijelo vrijeme govorili daj stari trebaš nešto tvrđe malo, jer ovo kao baš ne prolazi. I onda... Za album ovaj sad kad je Da. zeleno.
Da. I onda nakon toga je krenuo malo tvrdše stvari raditi i sad Mile Kekin baš ga je pokidao. Ne, super mi. To sam možda, to sam ti bio na Discordu napisao. Šara Hrvatski trap Discord. Da, morate ući, nemamo dosta ljudi. Ovako je već mrtvo, malo se treba oživiti. Da, jedno ti ja pričamo, uglavnom chat preloži. Ima Dobro, par tu i nekih tamo ljudi. ja upadnem, da budem dosadan. Kad si mi ti zadnji bio negdje u 6. mjestu smo pričali tako. Frajer pamti, frajer te Ne sjećam se zato jer smo završili dizajn za ove moje majice, si mi nešto Za onaj smo nešto. prvi merch drop, jel je? Da, ono, ulice smo nešto zeleno. Kupite hudice. Hudice idemo skoro. Da. Dok izađe podcast će biti najavljeno, ali kupiti hudice. Biće i metro hudice, evo, self promo To sam moramo treba malo. pitati, ali da, hoće biti to uskoro. Da. Pa ja se nadam. Biće, mi se nadamo da će biti na eventu, da ćemo moći s kome da bude to na eventu. To su hudice samo. Hudice, Hudice, da, 20 kao za komada. tape. Da. Ko uzme. A imali ste i merch drop u 4. mjesecu. Imali smo 2 merch dropa. Da, bio je prvi merch drop, šta prije eventa. I to je bilo samo ono kao plain, bijeli Metro logo i za line-up artiste. od kao onog eventa u klubu kaj si Da. izašao. To je bilo pre crazy, onak, ekipa je u 3 čuke da, sold outalo se to, onak. I to smo napravili onako samo 10 majici, što je Ja, bilo to smo još isto u mojoj full školi limited. stare, printali brzinski. Nije bilo više od 10. Nije bilo oko 10 Ozim, komada. 10. Da, ono ekstra limited, niko Da, ne to si bio sliku, jel, stil? Da, to sam Da, bio nisam sad znao nedavno kako. stavio. Da, to sam nisam ni znao, ali onda je bio drugi Ova drop. katedrala. Da. Pa zato je povezano, kao cover art, što je Pero složio kao katedrala, nam je bio uspješan drop i lijep drop. Malo povezat to. Pa kao, fora je priča. Znači, evo da razjasnimo, znači na coveru je sad od tejpa, jel, fontana. Ona fontana ispred katedrale. Fontana katedrale, ispred Zagrebačke katedrale, da. Je li ima neko značenje ili samo... Pa sam je cool. Da. Samo ono čisto ideja. A ne znam, ideja je bila kao, metro ili onaj nekakav drugi simbol vezan za metro, kao da je izgrafitiran po nekakvom šablonom, kao na nekakvom zidu, da izgleda ko da je na ulici. Prije su bili kao neke ideje i imali smo neki materijal nekih bezveznih zidova samo sa doslovno random kutova s kvarta, iza drita i sve, smo skužili, ajmo se malo više potrojiti, sam rekao... Ne, meni je izgleda, nisam znao jel slika ili je... Ne, slika, znači cura je baš otišla, još je bio kao construction site i sve, znači bilo je zagrađeno sve i... Što? Ništa priča. I bilo, i kao ona tam provali unutra i kao gledaju ljudi, što ti radiš, kao? I sam fotkala, napravila šljocima prvo. Slika za metro tape. Da. I ne znam, upalila je više slika, bila je puno verzija, ali kao, izabrali smo tu fontanu, najbolje je ispalo nekak. Da. Pa ne, okej, mislim, ne znam, nije niš određeno kao neko značenje, ali... Pa ne, samo da bude vezano sa tim, pa mislim, ni album nije konceptualan, pa onda ne mora ne cover biti. Nisam znao šta bi bilo, sad kad ste rekli da je povezano s onim dropom ili katedralom, onda ima smisla, bolje mi to je. Ok, sad imali ste koliko ljudi, nekih 16-ak ili 20, koliko ljudi se ukupno na tape? Mislim da je 22. Kad se pobroje svi. Mislim da si to ti napisala. Napisam 16 u Zagrebu. To znam da bi ostalo. S kim bi još da možete birati, jel imate neke... Aj svako po jedno. Zapravo, jel imate, ako planirate raditi sljedeći tape, s kim bi onda radili? A po jedan baš kao... Pa ne ko vam na pamet s kim bi htjeli imati nešto? Pa sam da se nađe još nekih underground artista koji bi mogli jebeno zvučiti. Ne znam, ja bi volio Kužiš. Merkata i ove Swamp Boys, ako se ne varam. Da, tu oni su mi cool. Klik 32. Klik 32. Obavezno. To nisam siguran, jesam čuo. Brane Slimara, znaš, Klik 32, imaju hitova. I Mateja, NFL Mateja, on ima sad novi izbacio album. Klik 32, sigurno si čuo. Možda sam čuo, sad ne znam. Da, šta ja znam. Ne klika mi. Ko još? Ne klika mi. Sad si me hvatio, moram razmisliti, dobro. Ali ima ili bi većinom underground imali ili... Ma dodali bi puno više undergrounda svakako. Da, mislim moj favorit Luka, shoutout Luka je tu na tape, to je meni bitno. Tako da, mislim ne znam, sad mi ne pada. Bujo bi htjeli, ali o tom potom ne znam jel bi on bio voljan raditi s nama. Da, ne pa Bujo bi se mogao. Ne, Bujo bi ubio. Mislim sad na Buntaju je pokidao. Da bi bio super na Buntaju. Genijalno.
Ostao sam bez tenisice na buntaju, na bujinom mošu. Kak? Pola minute nisam imao tenisicu na nozi. Kak se to desilo? Ričba i Kaspera. Nisu se da. Ričba i Kaspera bi htjeli. Nisam će znao kaj se događa. Dobro, aj dobro si prošao, meni je šta na onom 2022. eventu, ja sa ovim, sa friendom, shoutout Nino, ej, Ninek. Usred kultura, Zabački starima vilom. padnem na glavu, ono. Neko stane na glavu, ja Ninek udržim glavu, ej, dobro, kao. Top 10 cute moments Tako da metro. dobro si prošao. Pa ne, Dobro si prošao. treba bi možda smanjiti malo moše jer sad je bilo, jedno sam pao sad. Pa nisu više moševi, Da, kao što su više nekad bili, moševi sad su onak nisu. ekipa full agresivan način gdje te onak fakat udaraju šakama u glavu. Mislim, meni je sad bilo na pače Mene to, neki odvalio. onak šakom me udario frajer, ja sam bio ono bijesan, polupijan, ono, evo, htio sam se prući. I sad u Rijeci kad smo bili ekipa, ono, baš ono, frajeri imaju 1,70 m, ovakvi su i onda tamo se kuriće, ono. Drito iz reke, jeste puštali tep tamo? Da, puštali smo. E pa to je bilo, dočekali ste tamo. Je, dočekali smo ga tam. Da, to je bilo zanimljivo. istovremeno. Jeste onda tamo ono live pustili sve ili ste ono? Ne. Nismo sve, ja sam Chanel. bio pustio Chaneli Štrumfetu. i Štrufetu i Jackie Chana. Jackie Chan. Jesu, kako se reagirali ljudi? Pa ekipa, kad sam Ekipa je znala Chaneli. Da, Da. Da, to full, ja sam to čuo na, šta je bilo? Na Buntaju. A jesi puštao još negdje? Ne, to je to. Likali bilo. smo na story onak, doslovno dio I kaj referena. već znali? Da, ekipa je znala. Pa svaka čest. Pa dobro, uđe u uho. ono. Ma Je, ne, pa Chaneli, full Chaneli catchy. od prvog, i Štrumfeta su od prve se znali da su hitovi kao prekeće. Da. Štrumfeta, koliko su to ono snimali? Pa ja mislim, šta? Pa koliko to već ono rastežu tu, 100 godina su snimali tu, kao na Pa postorijama. ja sam to tek nedavno čuo da je to pjesma koju su imali već. Da, Ja to sam po ljeti bio to čuo. Pa da nije 100 Singer mi je godina, bio ali znam da ima pustio neko i- vrijeme već kao. Da. Jer znam da već mi refren sam ga 100 put čuo više, ono, cijelo vrijeme Da, Štrumfeta. ja ne znam kad su oni zapravo to počeli raditi, Jer ali ja ja sam znam- to po ljeti još čuo kao uopće Jel mislim da bio nije ni, jel bio mislim da nije sedmi ni trebalo mjesec? biti, ali na tejpu, ali kao sam bio čuo neku full probnu verziju, Kad? neki demo teži. Šta? Na live kad Rovo je bacio kao neki live Ko? 4. mjesec. Četvrti. A u Medici. Jel tad bilo? Moguće. Ja mislim da tam nisu bili nastupali, ali znam da je njima ekipa po live-ovima i ono komentarima bilo kao Štrumfeta, ovo ono, tak da. Ne, znam da sam još ono prije više puta čuo, ali ono, nisam znao za šta je ni kak i onda se tu pojavilo. Da, Ne, to je okej, isto Rowley i što smo u kombinaciji, to je već bilo. da baš su No, baš oni su pokidali. dobro, da. Ali prvo bitna kombinacija sa Rovlim za tape, oni bak su trebali napraviti Da. traku, Da, kad u puno krvi. Ali, to sam isto. To bi mogli na SoundCloud, onak, ima dosta traka koje nisu koji su izašle. throwaway, Throwaway, na kraju Pa ispali Baks je nismo. rekao koliko ima hrpetinu pjesama, ono. Da. To, ne znam, može imat, ne znam, kada je rekao u podcastu da ima prek 100 pjesama, ko zna koliko je sad Ne, može imati. nisam. Ma Balega baš Pa tanca, štanca, Ne, on on je je baš jebem on ga baš fakat. hasla. Nema. respekt. Mislim, ja ga prvi nisam volio na početku, baš sam bio onak, mislim, Dobro, ti opet si hater, fakat hater bio, ali od dopamina, onak, i Rogova, to mi je bilo onak najbolje, sad sam onak najveći glazer, ja jedno čekam ako će ikad bit. Mislim, vidio sam sad da neće izaći, to me zbediralo, ovaj Da, dopamin. neće Deluxe. Da, ali ja se nadam da možda sam pranka i da će izaći, ja se nadam. Nemam pojma, Pa vidit ćemo ono. Pa mislim čak i da ne izađe, mislim da će izbaciti nešto najbolje ikad do sad. pa vjerojatno. Pa mislim bio je koliko je skupio, ima 2 miliona barem ovaj sad album, Dopamin. Da, to je isto Čudo, crazy. čudo od albuma. Da ima više. Pa Pa sad ne sigurno bar, ima ne više, bar sad koliko sigurno ima više. To znam je, mama ima vjerojatno više. Pa znam koliko ima, tjedan dana 50.000. Da. Ne znam, To ne znam, nisam pratio. ne znam, ostalo mi nešto u glavi. Sad još kad smo kod tejpa, malo smo se odvojili od toga. Kad ste otprilike to počeli ono raditi, kad ste rekli ajmo naći ljude, ajmo krenuti to. Inače Delta nam je to Da, preporučio, Delta, Shoutout Delta, Delta koja je na da. tejpu, on je bio zapravo... On je zaslužan za cijeli tape i to smo bili ja i Pero s njim na kavi. Jel, Mislim, zaslužan je za ideju, nije baš za sve, ali kao... za ideju je Delta tu baš pogodio. Rekao nam je kao, moram vam nešto reći, idemo se naći, Fran nam je to rekao sve i mi onako... Kao, damn, Holy može. shit, kao. Da, Mislim, nije nam uopće palo Pa na pamet. ne bih rekao, mislim da ste to vi ono kao imali nešto. Sad ćemo ovo tu i kao. Jel ti znamo ko mislioci? To si mi ti, jesi mi i Petar, ti si mi na Dritu iz Bočarskog još to rekao da radite kao da... Je, pa to Da, tebi smo nešto ranije to bili rekli kao To znam, planira se tad ovo, ste ja ono. mislim i upoznali, onda si mi odmah rekao kao bit će neki tape ono kao izaći će. Čekaj, ja sam tebe na ovom dritu kao upoznao. Iz Bočarskog, Ili prije? mislim. Mislim da si ti čak i prije rekao za to tak nešto.
Ja mislim da si na Bočarskom, ne znam. Da. Ne znam više. Tu negdje Ali znam smo da bili. ste dugo to radili kao... Ne znam kad ste onda, nedavno ste čak objavili datum. Da, nedavno je izašao datum, to je- ali to smo krenuli Ispambali raditi. smo ga. Da. Krenuli smo to raditi negdje prije ljeta, negdje 4. 5. mjesec. Ali onda kak je bila ljeto dolazi, nikom se nije dalo radit. I onda je tu bila mala stiska i evo ga, sad nakon Uspjeli smo ljeta nekako. smo uspjeli to sve stisnuti i riješiti, da izađe na vrijeme. Ne znam jesmo spomenuli, znači 17.12. je godinu dana od prvog eventa. Kluba, Klub kluba. Da, znači Rip nisam klub, bio klub. na tom, ali zna da je bilo dobro, to ste isto rekli. Nama je bilo da, mislim sad ići ovo kad gledamo, kao mislim da možemo puno bolje, ja se nadam da će biti puno bolje sad idući, ali u tom momentu oni niko sretniji od nas, mi onak preveseli. Bilo Ja je znam- dosta ljudi. Znam da ste, nisam, kad ste objavili taj event, nisam znao kaj je to, kaj se događa, sam rekao, Da, niko nije Metro znao. ima Metro u klubu i to je to, nisam znao kaj se događa, ni Da. koje, ali sam vidio po starome da je bilo dobro. Je, pa bili smo čak sold out, ali bili cijeli taj event i čak je došlo onako više ljudi od kapaciteta što je bio. Šta 200 Da. ljudi? Oko 250 Ma ljudi bilo je kao cap 150 i onda se malo povećavalo, ja mislim na 160 ili 170, tak neš. U početku je bilo 150 kao da će biti, jer toliko je inače koliko ja znam. I onda je bilo kao, velika potražnja, kao ajde na 160. Ja Bilo mislim je da je bilo 190. 170, tak neš 190 ja mislim. 190 je bio. I da. onda na kraju, kad je baš bio event, neki ljudi nisu baš trebali upasti unutra, bilo je malo Pola više ljudi ljudi, je. tak da ajmo reći da nas je bilo prek 200, Da. tak neš. Pa super, Da. pa ono za prvi event onda odmah ste. Da, još u jednom Nešto. trenu kad je Pero išao po ovog našeg prijatelja jednog ispred, mu je zaštitar došao kao, jel ti znaš kao da je tebi tu više ljudi nego što je kao dopušteno, kao da tebi sam ljudi ulaze. Ovo baš je bilo pišanje. Tak da. Dobar moment. Da, Ljudi su to je fakat super, ono. to dobro ispratili, hvala svima, previše. Onak, unreal je da je tako brzo sve onak napreduje. Što nismo ni mi toliko zaslužni, fakat, svi koji su nam pripomogli u A ovom. dobro to kada na Instagramu se svi sjete šerat, pa onda vide nastupaju, doći. Je. Mislim, svi su i sad kad smo izašli sa tim albumom, onak svi su prošerali, onak 3 dana Instagram već gori. Sam Je, onak, na onim spamaju, novcima, ali da. šta. Jel spamaju i dalje? Da. Brutalno, Spremaju brutalno. noć kad je izašlo, Noć kad je izašlo onak, mobitel mi se nije gasio. Pero onak gledamo, nije nam dobro. Langi pušta. Pa A ne znam, super. očekivao sam da će ljudi šerat, ali ne toliko kao. Da, ja nisam očekivao baš toliko. Pa ne, to je super, da. Bilo je ono H5, nije mi se ni da sam ih onak spamao. Da sam da prođeš onaj bok, da dosta mi ne već stoji metra. gore. Kao Kužim samo- te samo skroz. kužim mi, gore metro stoji ili kao nešto. Samo uvijek se vrti isto. Ne, super kaj je ono, znači prvi event odmah ono, ste prešli limit. Tak će valjda bi trebao biti sljedeći. Mi se nadamo. Ja se nadam, mislim ljudi moraju isto skužiti da kao Metro nije samo izvođenje naših albuma, kao da su kao i to DJ setovi, tako da bi volio vidjeti kad imamo solo DJ set da ljudi dođu, da nas isprate, da vide kako je to. Jer smo do sad imali samo podršku uz Pa se- izvođača. Kako su više ljudi sad čula i sigurno će neko ono, Pa ja se nadam, s vremenom. to nam Pa je ja mislim- cilj, primarno da vrtimo muziku i da bude dobra brija. Ne, pa to je super. Da. Ok, znači onda sljedeći event, kad bi mogao biti? Pa negdje početak iduće godine, promocija Sredina. tejpa. To bi trebalo biti, to je uskoro, ono, kroz 2-3 tjedna. Da. Ako Bog da, Sljedeće. Ako Bog da. ako zvone da. Nismo dopizdili već. Pa evo, nadam se da će to dobro proći, trebalo bi. Pa ja se nadam. Uh, Onda svi dođite. a mora se- Zovite mame, tate, sestre, prijatelje. Nek dođe baka. Pa može i baka šta za čilaće s nama. To ne bake. Pa imamo, baš nema one što od špira i te, a to i bake mogu slušat. Pa sad oni nastupaju šta, di je to u Zagrebu, ne Na znam. dijelu na Tomislavcu. Pa to onda će bake moći doći na metro, čut, Ispoštovat priču. ispoštovat priču, da. Šta sam sad htio reći? Sad me baka. Bake te Baka te, da, to se meni desi full. Da, dok ste radili, ili, mislim, da se može reći da ste vi radili tape. Pa mislim kao Mi smo kupili ljude za ekipu, tejp. zaslužni su ljudi koji su na Dobro, tejpu. dok se radilo na tejpu, jel ste imali ono, ili išlo sve otprilike ono kak je trebalo, Ne. da ste imali ono problema? Sve suprotno od toga. Da, To je curse, kao. Metro Curse. Metro Metro Curse, da. curse. Tu treba onak Urban Dictionary staviti Metro curse, to mora biti pojam. Dobro, sad je bar izašlo više, ono, ne trebate se s tim, ali
bi se začudio, imamo mi još dosta toga Da. s čim se moramo boriti. Da, mi još. Daže mi je bilo kad nije izašlo iskreno, evo. Sad su već muke. Pa ja nek bolje prođe onda proces metro tejpa 2. Hoće biti? Hoće. Pa? Vidjet ćemo, ali... A ono, A metro tape 3 nek se zove 3 metra. 3 metra. Da, Može. 3 metra, to je Kec izmislio foru, to da, 3 3 metra. metra. Da, To je bilo dobro. da, mislim. Urlanje, shout out Kec, on day one fun. Da, Kec fakat najveći supporter svih na sceni, manjih artista svih, baš Da, show Kec, crazy. shout Da. out Kec. Show Kec, da. Sad, ne znam koliko ljudi zna, malo da se sad maknemo od tejpa. Ne znam koliko zna, ali znam da ja znam i neki, imaš Buntaj majicu i kao, jel biste mogli nazvati da ste vi certified number one Buntaj fanovi ili nešto? 100%. Da. 100%, da. Kao 100%, najveći Buntaj glazer. Ih manično pratili su. Pa on je Ostao nam je na ostalo. albumu Da, znam. Buntaj. Ostao nam je merchandise, koliko toliko on je prodao već. Ja sam Da. kupio bio onako nostalgiju od njega za 5 soma kuna. Da, to je novinama izašlo. Kroz srednju su Sebi nas prodali. pratili, ne. Da. Mislim, tak sam ja praktički Da. Eugena upoznao, jer sam bio, on je imao nostalgiju, ja sam htio nostalgiju, kad je izašla, bio sam kidara, nisam mogao kupit, ja vidim 5 soma kuna. Ja I frajer mi pošalje poruku. Stvarno si toliko nabioci. A znaš zašto? Onak, počeo sam tu kao Buntaj resell, kao da si mogu platiti faks. Jer sam imao onak, mislim da imam najviše pisova od Buntaja ikad. Onak, mislim da sam imao u piku onak 30 plus Buntaj piseva. I htio sam to preprodati da mogu otići na faks, da si platim. I kao stavio sam sve to na stranicu s još jednim kompom Mihajlom. Smo složili tu stranicu i kao stavio sam sve piseve, a nostalgija mi je bila uvijek draga, jer mi je to bio najdraži album do nedavno, do Dogme. I kao, ma neću je se riješit, stavit ću 5000 kuna, pa ako stvarno neko toliko hoće, aj uzmi. I na kraju frajer mi pokaže 5000 kuna, i onak, mama, ja sam prodao hudicu za 5000 Čekaj, stvarno? kuna. Za 5 soma kuna, to je 2,5 soma kuna i šuze, ranjice. koje sam prodao za 2,5 soma kuna. Znači ukupno 5 soma. Da. Ste luđaci. Crazy. Da, to imaš na Instagramu ti, jel da? Je. Znači, Balkan Trap. Balkan Trap merch, ko hoće kupit Buntaj, hudice, majice, hlače, jakne, kratke hlače, trenirke, Sve ima. zovi. Ma šta god je. I metro, naravno. Preprodaj svoj merch tamo. Za 100 eura. Bio si spomenuo da je sad kad smo spomenuli Buntaj, gospodin Petar je na outru Geneze. Poznati outro, ja ću poloviti. Da, 2020. Da. Javim se ja za jednu Treples majicu. Treples ima one me budiću, bude tu, me proslijede i ja naravno mrtav pijan u kupaoni, ležim na podu, jer to se desilo tako. Da, The rest is glasno. history, The rest is history, doslovno. To, ko ne zna, znači outro Geneze, nisam ni ja glanku. Nemoj im plagat link, čovječe, stavit ću sad. ej. Da ću pauzirati i pustit ću zvuk, preko. Fakat bih htio tu majicu, mislim fakat mi je super i im doma tih 200 kuna. Trepels mi je rekao da se nađem s tobom i to. Obožavam Buntaj i te pizdarje. Ne, ja nisam, gledam kao ko je ovaj majmun, ne znam da si ti kao, baš očite Treples merch. Plakanje, im doma tih 200 kuna. Ne, lijepo, sjedne za kraj, još muzika. No, genijalno. Genijalno. I sad isto, kao, ako smo ustanovili da ste kao number one neki Buntaj, I glazeri. Slobodno reci. može. Bez kaj. Kako vam je sad, imate tape i onda vam je Buntaj na tape. Dreams come true, fakat. Mislim, Da. ja sam... Fora feeling jer kao cijelu srednju ih slušaš kao skombali smo se s njima, Da, skočili u pomoć. Udariti, bez normalno. mislim, prejeben osjećaj, ja sam to u osnovnoj slušao kad sam bio 8. razred. To je meni bila prejebena muzika, uvijek sam volio taj Buntaj i onda sad da se družimo kao actually smo prijatelji i odemo na kautu i tamo dođu kod nas. To mi je pre-crazy, tako da hvala im puno. Super, lijepo ste. Ništa ljepše. Lijepi put, slušao sad. Da. Sad, kao, vi radite muziku s njima, kao Da. tape. Pa, nadam se da ćemo u budućnosti mi nekad nekom moći pružiti istu takvu priliku kao što su oni nama svaki put ispoštovali, jer su svi stvarno s tape-a onak no-brainer rekli kao može, hvala i... Da, šta tako više su svi reći. samo pristali. Je. Nije bilo onaj please, nismo nikog molili, Da. jer kao to je glupo, zašto bi te molili da budeš Da. na tape-u. Naprosto, Ali da. Ako se Mutual sve love. To tak treba spomenuti ovo. Ove
uskoro hrvatski trap, sokovi. Žuti sok. Žuti sok. Mogu ja natočiti vode u ovo? Imam ti još jedno ovako ću. Aj bog, firma je velika. Firma je velika, pa naravno. Evo, maknut ćemo ovo. Firma je velika. Firma je velika. Shoutout Bore, ali to Bore invent tu izjavu. Ne? To smo mi počeli roka. Vidi. A ne znam, to je Bore ono. prije pričao. I Bore, šao Bore, jete. A nemam pojma. Ne znam, mene je to bila smiješna kao firma. Metro je firma. Ko to kaže? Loki kaže na Džekiću. Da, nema i bolje pusti nas na miru, bolje nema i firma, tak neš. Prejebano, ne izurali smo se. Oni su prvi ispoštovali, oni su prvi poslali cijelu pjesmu. Shoutout SBL, najjači likovi. Ispoštovali su nas u Kutini kad smo bili Langi i ja. Da, na Tour Life-u. Na Tour Life-u, ono. Jel to ono bilo... Bili su Zona i ja sam puštao Zoni. I puštao na početku i onda tad smo ih više manje ono i dogovorili s njima to oko tejpa. Jel bi kao bili, oni su svi rekli za, da su za kao, dali su nam neke trake, na kraju su tu recyclali traku iz 2022. Ne. I snimili novi vers, sve ono, remake-ali. Prva pjesma SBL-a praktički kao. Da, di su sve četvorica. Ne, to je dobro. Nije full dobra komba, full jebeno to zvuči. Koliko rade, neko rade, od 2020 onak, ja mislim, ili 19. Da, tako nešto. Mavid ide i onda su se, ono, krenuli. Pa dobro, tako su i ovi, i ostali su tako, ali Jac isto i... Znam da Jac sad, ne znam za Rudu i Lokija, a znam da se za Majda ono još prije na dukim streamovima. Je, Mavid je... Za Rudu nisam siguran, ali mislim da je Loki isto. Ali Jac, ja prvu traku koju sam čuo, onako to je bilo 2020 ili tak negdje, kraj 2019. od Jaca Sljeme. Da. I to mi je neki dan izašlo na Spotify. Mislim, oni su dobri s Bujom, tako da... Da, pa ima... Pa da, imaju na njihovom kanalu kao Bujene pjesme, to mi je pre crazy. Dakle, nema, pa ima Mavid Buja, da. Ime to. To je amnezija, da. Trebamo SBL tu gurnut na ovaj kauš jednom kad se svi... Probaj, evo, tak će stati. Nastaće nek. SBL, može, zovi svakako. Kad se spomenuo nekad u Zagrebu svi. Danas su te, evo. Gdje su svi, da, vidio sam da je Mavid, ali ne znam da su svi. Je, svi su do sutra. Fulo sam, treba sam njih zvati. A kuš, ja ti kažem, jebeš ovaj metro. Metro kletva. Rekao si da si u Kutini Zoni kao bio, jel slušaš Zonu? Pa ono, prije sam ih više slušao, mislim sad ih isto slušam, ali malo rijeđe. Ali da, sad sam više manje njihov DJ. Pa to se ti kak je sad to ono, slušaš ih sad? Pa crazy, baš ono crazy, za svakog artista koje sam onako puštao, to mi je ono, baš ono unreal feeling, ono, pogotovo sad na Lil Dritu. Jer više manje sve te artiste koje sam slušao, više manje sad sam im puštao na Lil Dritu, kao ono i Sjeni. Sjeni ono, za Sjenom mi je ono najdraže puštati, to da. Ono... Ne pa super, bio si na Dritu iz Botilskog je jedan da, dio... puštao sam warm up. I artistima nekima, da, Tsunamiju. Cap-cara. Da, ne znam više šta si, kaj si njel puštao? Da, puštao sam Space Noxiju, Zoni, Duploj Šihti. Da, znam da si bio, ali nisam znao... Njih nisu baš ispoštovali, to mi je žao, to su fakat dobri artisti. Šihtu? Ma ne Šihtu uvijek ispoštovali, ali ovog... Janko Lovskog, kako sam. Da, i njemu sam isto bio puštao. Da, on je meni prijeben. Meni je okej. Meni on je jeben, full mislim on je baš OG trapper. Mislim nije kao 2014, ali on 2016, 17, to je ta era neka bila. Meni to cool. Šteta što nisu. Svi su onako otišli, meni je bilo bad, on ja jedini tamo onak bangao. Svi idu pušit kao... Come on, man. Da, ne, glupo. Ja znam, vidio sam njega, ono bio, kao bilo mu je glupo malo. Ma da. A jebi ga, to je srpska scena, onak, mislim i da underrated artisti idu u Srbiju, kao ne bi prošli naši. Da, to sigurno. Da. A bilo su i ovi ludi Srbi, to su bili ludi. A ludi Srbi, to je onak, to čak nije ni toliko ni trap, mislim, to je sva ekipa, ono, sva ekipa koja se voli gudrat, sluša to. Da, ali to znam da su se podivljali na tom. I bio si Dritu i Osijek, jel da tam si? Da, tamo sam isto puštao TTM-u. Ne sjećam, i Zoni i Massimo iz Apples Plus sam isto bio puštao. Da, to nisam ni bio tam, pa nisam mogao vidjeti, ali sam vidio one storije, ono s onim boltovima, onim... Da, s romobilima, to je bilo crazy, jete. To je zvučalo, to je bila tamo cijela trap prezentacija. Da, trepka je bila.
U Osijeku, to ne znam, to htio bi ići sad na sljedeći Osijek, da vidim kak je tamo. Ne, jebeno je u Osijeku, meni je baš ono, jedan čak i od dražih drita šta sam ovako išao puštat negdje izvan Zagreba, fakat ono, kad imaš toliko ekipe što su iz Zagreba, ono dođete svi skupa negdje drugdje, ono, svi budete skupa, družite se za jebancije, ono, baš jebeno bilo. Da, ne znam, ne vidio sam postojno bilo ok, ali ne znam, trebam vidjeti. Sad, Metro, sad vidio sam tu na ruci, imate vas dvojica Metro tetovažu. Metro žig. Pravi Jaluđak, dobro on je sad nedavno to napravio, ali Jaluđak prije prvog eventa. Rekao kao, bavit ćemo se ovim, kao puca mi kurac, idem si to baciti na ruku. Kao, da se vidi. Onak, dobro, malo je ofucan, njegov je bolje napravljen, ali kao... Shoutout Loren, ne još Hill od ovu. Njih dvoje, hoćeš ti? Ja ne znam, moram vidjeti, ja još nisam jedini šta bi ovako između obrva, ovako da vidim. Da, kod 21, to je brica. Dobio bi fora da imate, ali... A ima i Gyro, jel da? Da, i Gyro ima na koljima. I još jedan kompa ima. Tinči još jedan dečko koji... To neke nema sliku na Instagramu. Bijelo ono, jel one... Tinči Vav, mislim se. Da, on ima. Flako Bianco, tak nešto. Na S Prokja brija. Shout out za to. Ne, jebeno. Nisam ono kad sam mi da je Gyro stavio mi je bilo. Da. To je dobro. Firma je velika. Firma je expanding. Bilo smo spomenuli Dopamin i ti si radio, Petar, album cover. Da, ja sam album cover bio radio. To mi je bilo ono. To je bila pustolovina, ono, ima toliko verzija toga, ali kao... Došli smo na kraj s tim. Ne znam, kad je objavio to mi je bilo ono kao... Ko je ovo radio? Znam da sam, da sam ti se javljao kao... Da, to mi je baš bilo na prvi, mislim ono, bio sam ja sa tim coverima još od prije, ja sam prije za Deltu, spomenuli smo ga već sa tejpa. Za njega sam bio radio od 2020. već sam neke covere bio slago za njega, ali to je baš ono, jako amaterski bilo kao, ali ovo mi je baš bio prvi onak cover gdje sam rekao okej. Kao, došli si do nekud, barem kao... Pa super izgleda. Ne, kao, došli sam ja do realizacije kao, okej, tu si negdje si, kao, napokon, kao. Tako da ono... Pa, znam, kad je objavio, ne znam da li sam ono, nije me nijedan toliko cover impresionirao ili nešto kao, išao sam gledat. Ma ne, sama kompozicija cover je bio napravljen onak da baš ono, da ti privuče oko, da baš bude ono... Ugodan oku za gledati sve, tako. Isto ti je smislo ili ti je Baks kao nešto rekao? Ja sam malo ono, podešavao neke stvari oko kompozicije, ali uglavnom je on bio dolazio do ideja i taj pauk, cvijeće, pomiješano s tim light beamovima i sve. Ne pa, ono, super izgleda, nema baš takvih. I to je ono, 3D, jel, sve kod nas nema sigurno, da. Pero, the goat. Pera radio to, radio si za Metro Tape. Za Metro Tape sam radio, da, ne znam, doslovno mislim da sam duže radio na tome nego na Baksovom, iako kao... Ma bilo je previše cimanja oko toga, da. Šta, još si ono nekim, tu je tamo... Bio sam za Initium od Kamela i Gyra radio. Za Gyra radim ovak manje covera, za neke manje singlove i to. Galerija. Za Galeriju sad što mu je bilo izašlo. I si radio za 10K, 10 Soma, ili? Za 10 Soma nisam radio to, mislim da su dečki Josh Shoota radili ili tako nešto, nisam siguran. I radio si Dino Lanto internet, ili jesi? Da, Dini sam radio internet, da, za internet. To sjećam da sam... To bio negdje, ja mislim 5. mjesec, kraj 4. tak negdje, da. To je bilo zanimljivo. Sad, znači, radio si ovaj album cover, jesi ti onda napravio si ti onda Metro logo, jel da? Ili? Metro logo kao? Da, logo Metro. Da, bio sam sjeo jednom kao, nama treba logo. Da. Nama treba logo, kao onako, ne kao da razvučem, nego onako kao hitno mi treba, idem crtat kao na papiru, ovo ono. Uzem olovku i papir, napravim nešto bez veze, malo ono, više verzija je bilo i onda dođem do tog jednog koji sam ono, skužio sam, ovo je genijalno, kao, ovo je neki influence od Buntaj loga ili si ga Ne, mislim onako, to je taj ono, death metal, heavy metal, ono, cijeli džir, ali sam po Google-u išao i gledao sam ono, neke jebene logotipe koje imaju. Ne znam ime benda, ali kao jedan band ima full slični logo našem. Full slični, ali puno duža riječ, puno više slova ima, tako da ono, nije baš... da se ne skuži. Da. Znam da je neko
neki meme page, ne znam više ko objavio, ima ih sa hrpetinu. Z kontrola, znam Jel što je Z misliš, kontrola, je. Stavio ono... On je najgluplji meme ikad. Kao, meni nikad nije bilo toliko slično, ali ne bi povezao, ali onda sam kao... To je sve slični Giro. A to je kao da kažeš Supreme i Stussy su ista, ona stvar kopija. Kao nema veze. Šta se sad Da, izgovara? Miki, Rekao sam da su dečki iz Buntaja skroz drugu, ono, Ma da, od ma skroz nije. drugog benda su uzeli inspiraciju i sve oblike i ono. Nije toliko slično, ali kao... Ma da, mislim to je Ima nešto. kao da kažeš Supreme i Stussy su ista stvar, kao kopiraju se. Ja ne mislio, zamkujem ja isto taj slični death metal, nešto kao... Ne, Pa da, ti kužiš. kopiraš metal, a mi smo Ja sam Buntaj, iskopirao jebi ga. Buntaj isto. Ko će zamku iskopirat? Čekamo Zanka kopije i Buntaj kopije, ali zapravo Metro kopije, ali Zanka Zanke. Ma, to je to. Kaj slušate? Jel slušate sve ono na našoj sceni? Ili imate ono neke... A imamo, to je genijalno što si pitao zapravo, onak, na stvari imamo toliko sličan music taste, ali toliko različit, tako da je genijalno da smo mi zapravo grupa, jer svakoga šta pušta ima nešto drugo kod drugog, kao, mislim, Langi pušta više onak neku muziku koju on voli, ja volim one obskurnije, ono Blade, Young Lean, Tracy Pip, pizdarije, on voli totalno treći, onda se taman nađemo da ima za sve, svakog Da. kuješ. Spojite ono nešto. Da. To je... Koji bi vam bio kod nas ono neki... Izdvojite onak, možete jednog ili par ono neki koji bi vam bili se isticali od ostalih artista, ili ima? Mrzite Luka Meni, i Sjena. Luka meni i Sjena. Sjena. Meni Sjena. Sjena. Luka Sjena Sjena. je- Čak bi ja rekao Sjena. Da, Sjena se baš ono ističe među meni je masom. Jer on to kaj radi kao onak, samo najnovije šta se dešava kao na sceni, mislim na stranoj sceni pa onak Pa prenese na donio je naš. čovjek 3 vala muzika. Pa Prvo je Sjena bio prvi Srbić. izbacio reč kod nas, jel je? To sam za Baksa. Prvi bio. cijeli je mjesec. Rage album. Mjesec je bio Mjesec prva je bio. Rage pjesma kod nas. Pa onda Baks. jel? Bugs, da. I onda taj album u principu I pjeski. prvi Sad Boy Shit Pip, kao ono Patnji mladog sjene, Ekstazi i tako, one stare pjesme. Jel mu to prva pjesma? Ne. Pa nije, Ima ima on dosta- Longer i to koje su se maknule, ali kao Da. to su, ali on je dobio taj Lil Pip Ne, ovaj vibe. album imao sam dobro očekivanja, ali me baš ono, puno me boje, nekako sam mi da će biti ovaj Crystal Metković hit, Kristal Metković, da. pojeo Ne, je to- sve. Ne, pa super mi je još kad krenu one prve 3 pjesme, ono, No ne, ne super. ova godina je bila ona genijalna s glazbom, ono iz naše sam- Buntaj. Ja Sjena. Bram, imamo već 46 albuma. Ozbiljno. Damn. Ali dobro, to ima i Boom Bap i Underground. No dobro, šta, Borti i ta ekipa TDK. Da, sad su malo ove godine slabiji. Šta Pacino danas, koliko ih je izašlo? Čino 20? nije ove godine izašao. Sljedeći Šta se godine. dešava? No Pacino. Sigurno ne Pacino, ali ima neki sad novi artist na TDK. Šta, Noti Limon i ta ekipa. Neki Božidar, Boxidar, Aha. nešto. Noti Limu nije nešto izbacio, ne pojem. Da, slušamo svašta. Ne, ja, Da. meni su TDK super. Ne znam, ne slušaj toliko, ali dobro mi je. Pa meni Malo isto ono na da to nije i to. uvijek trap ili da mi se dere sjena džavo nosi Chanelu ili ja malo Pacino, 1, 2, 3, 4, A dobro, 5, 6. svako ima nešto što voli slušat. A da, žao mi je za njih, ono, nema. Da, nema Baš to štancaju. scenu kod nas baš, Ali ne ono, sluša toliko ljudi. Pa ne, pa kao naštancaju 100 albuma, umjesto da napravi jedan kolektivni, onak dobar album, da ima sve. Ima previše skipova, bar mene. I sve, svaki peček može zvuči se, isto da. skoro već od poslije onog drila. Moram bude slično da kad stalno... Kužiš? Da. I uvijek ga isto zašnita. Pa da, više, ali stari ono znam, su drugčije malo zvučali na Pacino. To da. To se mi čak i draži. Ne znam kako ste slušali ili mislim. ma Jesam. ja ti to ne slušam. A da. Ali... Da, ono, Ali- slično, ali sad možda će biti drugčije kad već nema neko vrijeme. Ne znam. Ali respekt za Bortija kad sam bio puštao prije Foxa i Surila u Bugalu, ili nakon, sam pustio, 7 mjesec. a tak nešto, bio sam pustio Finest Out the Gangway od Lil Durka i Lil Baby-a. I Frame je došao tamo do pulta sa 3 tekile i rekao kao svaki čast to nikad nisam čuo da je neko mani pustio i respekt, je. Živjela je tequila u biti, ono. Ko nas hoće počasti, znate šta pijemo, rakija, tequila. Čalim se, ja sam prestao cugat. Da, treba sam da tu. Od ovih nekih loših sokova, ne znam ni čiji je to. To su hrvatski trap soko. Da imam Da. Da, brandirao si ih sve. uskoro. I mrč i soko. Sad još neka 2-3 pitanja za tape. Imali ste znači underground nekih, ajmo reći, up and coming artista, ono,
znači na tejpu, i bi izdvojili još neke shoutout, ali koje nisu na tejpu, koje bi se mogli istaknuti. Merkat, ekipa, Rich Boy Noel, Kasper, Klik 32, Plavi. Plavi, mislim, za ekipu. On ima District di su kuje. Da. To je tako jaka stvar, Šta ja znam. već kida već. Kod nas ne znam, ne prati baš ta ekipa, ali Jan Dask iz Srbije mi je jeben. Ma dobro, Zvit. ima. Svit švik. To je to. To je to. Imam za tape sad, znači imate 9 traka. Koja vam je najdraža? Jel imate? Meni je Poletit zadnja. Chris i Delta su ubili. Shoutout Chris, shoutout Delta. Ja ću biti basic u reći Chanel jer ću se trgat na nju. Meni su Johnovi nekak favoriti prije bili, sad još uvijek. Meni su Johnovi baš volim kad je... Ona tehnjava Baš na kraju, trga. Da. Onda ti je Mile Kekin vjerojatno dobar. Da, te da. Ali i ostalo su mi super. Kad bi ona išao birat sad, bilo bi mi teško, ali ove dvije zato jer su na taj neki vibe. Da, luđička. Da, i kad sam slušao, prvi put kad je bio Peki Kamel, šta... LBM. Johnovi skura. Šalim se. i Mile Kekin, baš sam čuo da jeste im vi kao da neke smjerice kako da zvuči. Za Mile Kekina, da. Baš sam čuo mošpit s tom pjesmom, kao vidim samo tvoju facu da proleti kroz mošpit, kao da ste išli. Ja ću biti najgori, To mi je bilo, baš sam kad je išlo sam se sjetio kao evo su htjeli da je bude mašina da se svi... Da, trebali smo imati neku mašineriju, imamo onak, nema što kao čilica s butrom, nemam pojma. Ono kad se ideš... Da dođu bake. Do bake je I se sve cure, imamo Chaneli koji je onak objektivno fakat hit. Štrumfeta onak glupasta tema, ali prekeći. I poleti to čilica. Moram najbolji Milajn od Penke, shoutout Penke kad krene sa Azrielom. Da. Najjači line albuma. Još ona mačka na kojem. Mene love cats, jet. Volim mačke. Random fact, jet. Znaš kao? A niste znali. Balkan Trap merch / evo ga, volim mačke. Metro mačke. Metro mačke, da. Frajer, moramo nabaviti metro mačke nekakve i na eventu imati neku macu onak na da, neke plave. Na kojem se šapaju onak ti backspina to. Jebena. Cool. Ok, mislim da smo sad više manje prešli većinu interesantnih stvari. Ako imate još ako ste htjeli nešto reći, ako nešto pametno možete. Dođite svi na event. Da. Posjetite event, kupite merch, šerajte, slušajte tape. I hvala svim artistima koji su tu bili za nas. Sad bi mogli na specijalan, kao za kraj, pogađanje genijalnih stihova, Powered by genijalni stihovi. Yes, baby! Koji su malo retajrali sad, ali rade malo. Tako da, evo, morate se pripremiti za to, morate. Mozga. Tako da, krenut ćemo sad s tim. Ok, sad evo nas u part 2 ili outro, nastavak šta već, znači genijalni stihovi, morate pogledati, imamo ih tu par. Ja ću vam pročitat i ne treba kogod se prvi sjeti ili kako svejedno. Znači, čija pjesma i kako se zove, ili bar nešto od toga. Ok, prva bi trebala biti lagana, danas se da ćete znati. Ovako, bratić nudi brašno ko da uši sam u podru. Loki, Kawasaki. Yes. Ok, ovo je bilo lakši. Sad ovo, ne znam da li bi ja znao, ali obavljam posao na moru ka Biograd. Bore Balboa. Čekaj, svi bi dili bit Big Shaka sve dok ne budu shutdown, hoću neku bolju su. Da on ti zna sve lirik, sa njega samo pitaj stare moze. Bura je nevera, da. Bura je nevera. Ja ga pogodio. Bura je nevera. Ja se isto sjetio sad u zadnji čas. Ok, sad je jedno lakše. Spominjali smo. Ok, nebitno. Ne kuži malo, mora da se zove fizika. Kaj? Ne znate? Come on, man. Ne kuži malo, mora da se zove fizika. Pa to je vjerojatno Mavid izbrio. Jeli? Nije. Neko je izbijalo. Nije. Ja sam damez. To ne znam. Nije izbijalo, na tejpu vam je. Ko? Da ti? Ta osoba vam je na tejpu. Jel Zu? Nije Zu. Bobić. Bobić. A dobro, ja to nisam slušao, tako da to ne znam.
Što smo kada na praznik, kaže Bobić. Ne znam, to šarat Bobić, nisam- ali sorry, ono fakat ne znam. Ok. Minus. Da, prvi minus. Nismo iz Egipta, ali svuda čuješ ra. Kaj se događa? Isuse Bože, ono, kaj? Da ponovim. Da ste čuli. Da ponovi još. To je legendarno. Da, to je dobro. Nismo iz Egipta, ali samo čuješ ra. Hoće neko šapnut? O, bog te. Cepi. Da je odgovor. Jel to kaže... To je na 33 Savage Part 1. A mi zato kaže Hilson. Nisam mislio da samo čuješ ra, da. Kako sam glupa. Yes. Jebi ga, ono kad imaš samo ovak riječ, to je rečenica o kurcu. To bi mogli znat ko je. Ego tripam. Pijem na Valentinovo, zovu me 8. Martini. Vojko V, ali ne znam ko je traga. To je sad Vojka, no, jel? Da, Vojko Šerbeđi. Šerbeđi. To je to. Ok, ovo nisam uopće pokopčao, ali da je postavio. Pitao me koliko imam godina, 300. I se to mi odzvanja mi nešto. Ja sam bio da ćemo ovo rasturit, ono. Ja sam mislio da šti rasturit, ja sam znao da kurca znam o ovome, stari moj. O, bog te Isuse, odzvanja mi gledal, ne se sad sjeti da ga jebeš. Izbacio album u prvom mjesecu. Come on, man. Dino Plan. A dobro, to ne slušam. A ček, Pjesma. to je sa novog albuma. Aha, da. Nije sa albuma, to je single Budala, onaj zeleni cover. Njega ne slušam baš. Dobro. Opet, koja je malo drugo, niste znali. Da, drugi minus. Ne mreš baciti dve poštene, zato kaj Kaj si si ih ukrao. Da. Kaj si? Ne, bedere su si, ali su To pare je Sav gangsta. Kukus. Sav Kukus. Kaj ti? Čekaj. Je, to je Sav Kaj si ih Kukus. ukrao? Da, To je Sav je. Kukus. Jel je? Jel je? Ne, Ali su pare šarene. Kaj si ih ukrao, tak ide jeben. Kaj si davni Jel dana, je? Ja sam kukus klana i Da, dosta smo je, tu Sav dobar Kukus. HDZ Je, rekao sad. Je, kukus. Da. Sav kukus. Kaj sam, tu naseđaš jebate da se premišljamo. Hoćeš reći ili ne, ali... Da. S tim su završili Anđelo i Bombona, jel da? Da, Jeben. jebena Ja, traka, morate znači. znati, pošto morate. Ne znam, hoću ja moći ovo pročitat. Prvo, okej, nije mi baš dobro sa š. Šusam bijelo, zeleno, Zovi to Air Air Max. Max. Air Max. Ono su ga isprve. Go to line. Okej, može sakaće bol s kameha. Mislim dobro to rekao, ne znam te Mala sakaće boss. ove Torbica pradi, da, Ajme. koja pjesma, jebate, znam kak ide. isti album. Čekaj, Ko je Depo novi? čekaj. Može Džep jebote, jel je? Je, Da, može sakaće bol s Bravo. kameha. da. I zadnja, osim ako redakcije ne pošalju još jednu, ali treba biti zadnja. Kaj ovo ne znam, okej. Ošla si se spišat, ali nisi ošla pišat. Da. To je... Ja sam si opet To je sa satrana. Godine zmije. Da. Mhm. Čekaj, Nikad kaj neće ponovi? nastaviti bitches. Ošla si se spišat, ali nisi ošla pišat. Da. Ne zanima me. Jel je? Da, ne znam. Me. Svaka čast. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i koliko niste znali? 2 minus. Dva. Dva. Jel je? Da, dva. Prošli smo. Bolje od Bakserova mi da su oni malo onako išli. Evo, imamo novi high score ovdje. Ne znam koliko je bilo zadnji put, ali evo, 10 će biti. Dobro ste prošli. Mora dobro biti da ste buntaj odmah. Da, to je... Buntaj. Come on, man. A dobro, evo, mislim da smo prošli sve. Prošli smo genijalne stihove. I to je više manje to, evo. Hvala kaj ste izbacili tape, kaj ste Hvala. došli tu. Pa te što si zvao. Hvala. Slušajte ono muziku u tramvaju i ovak doma. Živjeli. Uznemiriti susjede svakodnevno. Mora je to neko. Ali dobro, evo, nadam se da mi je tu bilo ugodno. Jebeno je bilo. Jebeno. Stvarno. Hvala hrvatski trap sokovima. Da, hrvatski trap sok, uskoro. I nije X, zapravo treba bi biti X za ovo. Ništa, to je to. Hvala kaj ste tu sjeli opet još jednom. I evo, sretno sa sljedećim tepovima i ostalim DJ-iranjima i čudima. I to je to, evo. Hvala ti puno. Hvala puno. To je to. Vidimo se. Alo. Ne, složili smo jebenu ideju za OnlyFans, onak rokamo. Rokamo na mikseti, onak tranziciji